Concrete Rock Martyrs Day mate langmili Black Day porni katalon pon. Bangge thom chainong kang huatung kachingna. Koila matialong Congress kang dangamay kang ni. Come one, come all to the Winter Football Tournament 2021 in the memory of late Khorsing Ingti, village Nopak Kiling, and late Samsing Ingti, village Kangnek Tokbi at Tekelangjun Sports Association Playground organized by Team Tekelangjun. Registration starts from 2nd of October to 12th of October 2021. Kardom pini Karbi Anglong live Adap Abirta long pen nili samijir bon killing pi nonar juik tha birtang ton pen Karbi pen dima sarona hut langmili havar long adaya ve pin pen bang kritrok apran kedam nang atuma men pen ahema sora tuma phan lasoning kanang bong sorkar pen lak phopho tangka kira pajir pon pupusi phong kritrok martyrs day mate langmili black day porni katalona hut KACCM tuliram ronghang ningje Kidam tangning kan surihini raphoning kan Karbi pen dimasa khe songbong kacharwa hut langmilia habara long kopai ke lang nodun pen bangkri troxia tum apran tam nanglo bangkri troxia apran kedam nang joy tum aphan sining pir theru retik chikimo pon bomji pojok aning kanwang setame langmili black day observation committee pen case a langmilia ro tum patirpi pon pen martyrs day mate langmili black day putalon pon bomlo lasona taxi piningan ke ingdeng kritrok an nanglesi kidam tang preni pioneer kebarni Loro Plungso English LP School Pathuak Lamlong si kachikimo sai deng ponlo Adap por karlitang atuma phan melur kai pensi chikimo padu ponlo Laso phiramai pisetame pangni ponpen MP Horen Singh Be MLA Bidya Singh England EM Roton Teron atum kachitong duna mailong alhi sarpo man pen kachitong dun KACCM tuliram ronghang mailong kaning jetengke bangkre troxi adaya ve pin pen apran kedam nang atuma phan panong ponsi ahema sora tuma phan lak phop phodang ka bangso ning kanang bong kira pajur pon pupusi ningje pon nok bi po tom kithinang la sopir the pen adaya ve pin pen kithinang la pen ke empre ka men pen sigi thela me to yong jung pen ke so ki uni det le kali empre ka men ki thina bang puang pi to mathan ni tum team Karbi Anglong hen pen mate Karbi Anglong autonomous council pen lak pho ki joy pi lo don mang le to Halapu kapa phidun hup lumbajong constituency ke parlo langmilia hawara long lang me towar pendang lok son surya ke sunga puthak jongdun si team Karbi Anglong asongja po CM tuliram rong hangare deng alang litum pinpura lo setame pajero Pherangke tuma thenglo langmili black day observation committee bijoy kro kaningja tengke pini ke ACCM tuliram rong hanga hen pen apran ke dam nang joi bangkre troxia tuma men pen lak phopho tangka la soning kanang bong kera PG po bangke ningche thepiklo La penili tum pin pura lolong ke jong duna son anke ke papleng pon Japan team Karbi Anglong pen kabo ipa dupon pupusi lamchak nang pipon lupusi ningje pon Langmili rodang so LP school sai hamalong along kamalong puposini tum pini ya so program udinong kong bakela je ke damtang 2005 suri lap kho aninkan kalben dimasa la so aron thama ke ko joini priya chiklo tarinal ke ni tum langmili hawar same ke ongnung bangke troksi adai kabe pinara datum kichidun ajoini nitum pini chikimo mangman pini kai indang ke trok nang lelo lasi pini laso mai ke ko ke lalo lasi alang li litung ke phapon bek sar kamal kalbe News report long sudaring ti Karbi Anglong live Dilai long chainong kang hu bangke thom ka chingnang la pen kacharab dun bangke thoma tuma bangke ke kat long joy jok non antan nep long lilang pusi dilai police atum Karbi Anglong life aphan na pachini dun
Dilai police station ang kang hidipia hawar penanganar ni pen chainong kang bo puthak kachethan sailam arjulong rentisi chirok tok pen ke dorong raratun ke kenep long japan ajo setame ke ton ke lang asai deng bom bang bom pen kedam tang preni phai troker ni bang ke kanya tok village committee tum pen adap the ang prin prelia porahut chainong ke pon bom atuma phan khang dunsi kenang solalo hangdulo lapusona porahut adai ke do chichini lorsi men bang ke thom chainong kang hua tuma bang katlong chui Bonta Chainong abang ke pachok dunsi ahem khu vekapan pajir dumrong lokusi kanya tok village committee amai thu pidya sim sinar na thanglu 11 बजे राती राती केनेका पड़ा ये बांधा जगह पड़ा बांधा माने घर घर था अपना बेलग बिचारी से बिचारी से किमान बिचारी से एते या सरकारी गांव पूरा घर तक आई से अच्छा तुम अदाप असन आजून तुम ड्यूटी दोलो मसे अदाप से तुम पापा असु मसीने तुम खांग लो आलू कागज पिने हांग लो आलू कागज तावे मसे बांग थम लो तुम मा फ्रांग अबांग नु दाम बम लो मा नु फंची हांग नु होला सि मालिक बिनो पुया लो होला बाहिन बांगे तुम चाइनों प्लुंग बन बम बाहिन बांगे होला फ्रांग दाम बम बांग से ला बांग मालिक पुया लो मा इंते चिहांग नु पमा चिहांग लो मा होला तुम बाहिन बांगे कारुलो माला इनुर बांग पान्ने पन लो मा फिनि तुम तामुनि को मा पु चाइनो पिने की कोक पिने फि मा होला बांग ता काट थुजुलो ता फोटो बांग के दुलो फोटो एनुलो मा चाइनो बानिल तुम दा नन तो बेरong सिल तुम बिकक चाइनो हेम फु फानानिल तुम रिसिया चाइनो हेम फु ता लोंग लो दा सिनो चाइनो हेम तुम पेन निल तुम चिंकी हेम फु के ना सोलंते हेम फु के सिसाय अच्छा जन पांडो चाइनो के Kanya tok bi village committee tum kachirok to joini kanghua mohora bang whatsapp long pachi thangsi ke ka jui bang ke thom chainong kanghua bang patuma pan rara tumsi nebdung cheklo lapen aria sangho bang hinia tuma phanta neb thulong cheksi police re deng hodai ram ko police re deng ke thonam kok bang ke thom chainong kanghua tuma men lake ram terang asor shawan terang pijo inti asor kanghura inti lapen pijo inti asor amit kiling tum khania hala pu chainong hem phubek lama basti CCI korea sor Bodam Bahadur Rai nangke thandu na tengke. Preni phai priya jo por phai kre simalong hemalong ke kok dong hutsi ibu konderlo. Laso pijong alang tum penang anche ridun na. Bonta ke long le bera jok dilai police station along ta lamhoi pidamlo. Bonta chainong kang hualong kachirap dun bangke thometun ke kajuya jok non antalong le lang pusi police atun na pachini do. Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live. Karbi Anglong Autonomous Council kilik nangte bokbom ratcharia songatu mithanga songa kong kapang tangjia phan asona sai kedeng kapang cheng pona sonsi kedam tang preni pioneer keparni nilip MSC constituency ke parlo koilamatia hawaralong congress ratcharia songatu kangdang amai kangni labangso kangdang amai kangni pona hut nilip mondol congress committee amai phu binar sonrong hangpen kachari pona mailong nilip mandal congress committee chunbang fabric cropensi kachetong dun aluhi tuma phan pachini pon Bangso hut aluhi sar poman pen KADCC maipu khorsing inti KAC embarim rotan inti pendang lok Congress asongja potum chetong dun rinti Bangso hut KADCC maipu khorsing inti kaning je palatengke nilibaha waralong pen kumara bang huzi radaphan kachelang pon thekjima laso bang phu phansi KAC kili hut parja pon popusi ninje pon mo ko yasu asila sothol ri dan ado di klein tayo ka to thai na ne je hada padai posi ba ke tu si la ke chipoi no komasi ke mejima komasi la thwang lang ji ba komasi la phani ho ji ba ta ka lang sun por la ba asil le padi de lo prai la mo ke muhat ala ni tham pakka lo jo itu disi community da chi vai er lo la hela ma ke press meet du noi bele hon hon du noi na tu so to budu noi tu chi vai ta lam lo Ake di kai lo ke to ni pone ni polo ni pola kala ni polo ake disi komisi pora blo ke Congress lake sumindara dangalong abarim nai asonglo lapen bangso song ake mangpon lake rara phan kelang pon kiduk kela arara tuma phan kelang kapaching bar pon henlo pusi KAC embarim rotan inti ninje pon Dia dang stame kado bici lo ke banai parti lo lapen itum bange lake rat ke charia song lapen rara phan ko son si kipa meji ke claim ponjima la so daito do lasi itum lake party jitu regular meeting se do lo
la pen la so meeting la ostame non ke do bom sarkar puno la pen lo chi to tum ke pc ke chok chema non ke claim bom la an stame tum party jitu amunit an pan ke chethan ki pare meeting lo la pen la dak jitu akenang sot rada tum ki sun ke boilam stame la pen party grassroots long ko sanse pang tangi mal hai stame tum chethan chum pon local candidate kita answer saya boleh. Yang saya kaprega candidate pun yang si Kongres tiket pidat kutela bang kene kita pidat. แต่นอนปีนี้กระชิงรู้ไม่ส้นทางชานะตุ่มนอนแค่บางอย่างละบุคคลยันเอลเอียงการคนนั้นนั่นหรอนะตุ่มเราบางส่วนไม่ปฏิบัติพันธ์ก็จะซื้อกัน Athela tum tour program tu la juntu la president tour program tu la angkang pi la up tu la East Karbi Anglong ke program do el. Koilamati pen Samson iti Karbi Anglong live. Di phulam ding ka chelenga towar kilometer plialong ke do rong pangthira rong along hemrit ki primate eviction alo kapali thojok rong pangthira rong aratum ka chesong kedam tangning kan surhini ra krip honing kan di phulam ding ka chelenga towar kilometer plialong ke do rong pangthir pa rong cheseng ponsi don thom ke propose se a hemarit pathir ponsi biribi thung chipang chupon klongklang lo Sarkar pen meri hing punoi barpi barso hem punon la pen voter ID avar site ame longdum edlo bon tala pusona porhut sarkar pen hem ki primate eviction hukuma lo kapale ajok hadaga rong ratum ningduk chipi ponsi kedam tang preni pioneer kebarni rong isi aklimang phar thur pak pen kache song padu pondo CM EM hasamye chuningri thulo ase alang litum ni litum phanang dak na pa dolong thip ji phan se ni tum ge chuning ri lo la pe ni litum bang ke la dak pe na bang ke thur thek thelo ase ni hala so sta minang che chak pa me ni litum ta ining ekdom insam jin lo CM sar phan sita me ba la anang kang hon pon nanga jin so pon lo karbiara ta phan pa lang li hada konsil long nang ke hang ho sita me ni litum phan karbiara pu si nanga ching hon pon lo de pusta ala ananta alang li nang che chak dut ase ni litum bang ke la senang litum isput long chido da moy kuma ni lining thelo ama sin tu ma chido thiblo ase non bang ke ni litum la dak pe na bang ke cheterek thek thelo kedam tang apor sita me KAC long memorandum ta pidam lo sita me KAC kachare tum thang natta nang klem pipe la so pen aphi ru samson sing intia mir bir long sita me thur pak pen che song lo bangsu ga che song hut CM ame thama chi council long nili tuma phan nang hang lapsi la bang so rong ke nang tum ning rong pen dolong po pusi nang che chak ton lo bonta nilitum aphan kuthot eviction alo nangkapali thuro ka bangke nilitum manghu pronglo atumi isia abirta ke bang thu bangala lo tensing rong pi joint secretary KAC in charge land and revenue ahin pen eviction notice alo nangapale bangke 23rd September si letter issue lo alo nangkele bangke atumi ama sinil tumta chemang hu thuak lo ke dolong lo siputi akor notice eviction phanang le thurham angke Nonapur Natsi Damalang nilitum Bangladesh pen le kevangkali lasikang khon kan jin so pen nilitum aphanta nanglang pontha pusi CM aphan alang litum kachuning ri padupon nilitum ke non ladak ke duprong osomar lo charli atum andame havyarli exam ta sulibom ningkan ibeng sarlang ta lasi non exam sarlang do bom apor hut jongsi eviction bodi nilitum kisung tactic apor lasi nilitum phan nilitum Bangladeshi pen ke bang kali la pen ke kaprek dadadak along ri pen ke bang thali methang Karbi Anglong khai methang Karbi khai mat la nilitum kona sidam lang nilitum kisung tactic nilitum longle ka biarat side se ladak do prong la News report Karbi Anglong live Kedam tang preni phai phorni dolamara lokhimon ashramalong rat kaching rumamai ka padupanahut ingsam jin pen kapachun ponlong thegapot lokhimon sangha tiripia hin pen kurusar lakhoning ti hensek arnam lokhimon hirjumia kardom pajir ponsi kurwang thula pen kachuru pajir pon Kedam tang preni phai phorni dolamara long ke do lokhimon ashramalong rat kaching rumamai pikapa dopanahut kachito don lokhimon adhorom kirimara doan jasemet tiripia mai dowan nong riamai sorlo chingria mai risoi jang chingrumamai la pen kuru potum doan anparta bang somai long kachupapon aluhi sarpo Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma kachupapon manpeng aluhi KACCM Tuliram Ronghang RSS asongja po Basista Bujor Assam Legislative Deputy Speaker Dr Numal Mumin MAC Richard Tok Bipendang lok kachitong
lun man peng alu hi do ana phanan parta la surat chingru mamai pi kapa do pana hut kachirak chetu ki piduna bang phu bang phi do ana tuma phan nilitum lokhimon sangha tiri pe hin pen kurusar lakhaning ti hensek arnam lokhimon hirjumi nang pajir ponsi ninga klong pen ningdang samakar dom nang pajir ponik lopusi lokhimon sangha tiri pe mai phu gandhiram timunga hin pen birta pachetak pon News report Karbi Anglong live. Tang tipinya daba birta khela ponsi kang tonik lo dumi thak me kardong.